Imini esabatha mayibenhle kwabangcwele 8.4 FM. Ukusokuhle eNazaretha onke indawo ngeendawo lapho ekhona kanye nabalaleli beInanda 88.4 FM sekuphinde kwasa siyathemba naba kade besesiguqweni sika 4 sebeguqile baqeda manje sesiyangena ohlelweni sithi sikhumbule kuphakameni uThabo kaSambothi lobingelela indawo ngeendawo ngizihamba naMfundisi JS Mhlongo kanye nomama uMandulo usekhona kuthiwe kune demand abalaleli baloku bedimandile bethi hayi khona la bengakezwa kahle khona niphinde hayi ke senilalelile balaleli siyathemba ukuthi namhlanje izocaca le ndaba enilonikhala ngayo socela ubingelele Mfundisi ake sibingelele ke kuzona zonke izinkalo la kufinyelela khona iNanda FM ngesibingelele sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele kuyinyanga kaJuni kuyinyanga labo kufanele ngomthetho namhlanje singaqithi singashonga ukuthi lalela Zulu lingashoni singashildi wokusile Zulu ngoba inyanga esemqoka kakhulu kumaNazaretha nobukhosi besizwe samaZulu sithi wokusile Zulu 182 sithi lalela Zulu 183 so caphuna nje kancane ukuthi kwakwenze njani ngelinye ilanga ukufika kaShembe ebukhosini ngoba inyanga lesithe inyanga nenyanga so besixoxa ngemhlangano yakhona mama Nduli nawe socela ukuthi ukubingelela nami ngiyabingelela kubalaleli beNanda 88.4 FM kuphina kuphi la ufinyelela khona umsakazo ithimini yesabatha ayibenhle kwabangcwele siyabonga kakhulu Mfundisi mawuthinta le yasendlunkulu kodwa ngithi wayichaza yonke nje ubacebe khulu leyo wawuthembise wena abalaleli ukuthi uzokhuluma ngokuhlaba ngicabanga ukuthi mhlambe wayichaza kodwa inhloso yethu lolu hlelo ukuthi inyanga nenyanga siyithinde wayichaza ucebe khulu yebo wayichaza leyo kodwa kufanele ngelinye ilanga sichaza ukuthi lo mhlangano uqoba abantu abasuke bengalalele bonke kanye mhlawumbe ngayolanga babe ngalalele namhlanje kulalela abanye ngoba ngicathi isonto nesonto bayanda abantu abalalelayo abanye bafuna ukwazi ukuthi yini umhlangano waselinda ngoba abantu abaningi sebethi siyolanda ukhiye kusha lokuthi siyolanda ukhiye asikwazi lokuyolanda siyolanda ukhiye ngoba kusho ukuthi khona ukhiye isikhathi la okwalahleka khona mawukuthi wathi Shembe kuyolanda ukhiye cha asikwazi lokuthi kuyolanda ukhiye kwaba into nje yakhiwa abantu waze kuthiwa kuyolanda ukhiye asikwazi siyafisa ukuthi ixoxe nje ukuthi cha yakhiwa kanje le ndawo ngelinye ilanga kwenzeka ukuthi ngelinye ilanga ubaba omkhulu wenza ukuthi ukuze bazi abantu cha le kakhiye eyayizolo mama Nduli ngoba sisaqhubeka la kule ndaba le sithi namhlanje imithi neyilwane ke siqhubeke ke uphinde uyithinta indaba le engilo ngibona abalaleli beloke bekhale ngayo njalo ngisabathe ngiya ku YouTube hayi ngithi ngiya ku Facebook hayi ngithi ku WhatsApp hayi ngiloke isonto lonke ngisho izolo kusalo kuyileyo ndaba abantu baloke bekhale njalo ngento eyodwa kwase kubonakala ukuthi cha hayi kuyaphoqa ke phela abalaleli ababuye nabo basho ukuthi bakhala ngani ohlelweni uhlelo lwabo socela uphinde usithi fahla mhlawumbe uzokwazi ukuthi urecap ukuthi agcina phi siyaphi manje okokuqala ngizocela ukuxolisa ngithema ngilalela ama recordings last week ngathola kukhona la engenza khona iphutha kufanele ngilungise kancane nje kuhle umuntu mayibuya ilalela
sibuye singasitholi nalesicabanga ke mina ke abuyenziwe yimina lama recording ngibuye ngasitho ngithi ngikwenza kodwa isikhathi sokwalalela nginaso kodwa enziwe yimina kodwa njengomuntu oke wadlula yes einganeni zesikole hayi siyabonga na kwi life sciences kukhona la ngenza khona iphutha ngangikhuluma sasikhuluma nje ngicane sagcina sisikhuluma kanye sikhuluma ngeihlahla ukuthi ize emitha mapha amageses ngagcina ngazizwa sengithi isihlahla sisebenzisa ilokhuzana ioxygen to make you siyayikhipha ioxygen not ukuthi siyayithatha makuyi photosynthesis sisebenzisa carbon dioxide namanzi kanye ne-radiant energy from the sun ukuze sakho ukudla kwaso carbohydrates uma kuyisebusuku ila sidinga khona ioxygen isihlahla that is why it's dangerous ukulala phansi kwesihlahla ebusuku ngoba kusuke kuyisikhathi i-respiration isihlahla sidinga ioxygen siyikhiphe emini yes ebusuku sayidonsa yes during respiration bekuyilelo phutha nje bengifuna ukulungisa ngoba ungagcina sekufeyile ingane zifezwa emsakazweni ukuthi wathi isihlahla sisebenzisa uoxygen to make asebenzisa uoxygen mase enza ukudla siyawukhipha kodwa isisebenzisayo uyabona ke nje sisesikoleni kuhle ngoba sikhuluma ngemvelo impela bonke abalaleli bezwe kahle ukuthi ebusuku isihlahla lo moya esudingayo thina sona naso suke siudinga bese emini supply thina ngalo ngakho kubalekile ukugcinwa kwezihlahla hayi lento sihlozigawula izihlahla awuzabathe umuntu ukubona izihlahla hayi lento lethi inyoka ekhaya nenyoka ziyadingeka nje zinomsebenzi wazo selokwathi inhlo abantu bebevele ngisho emakhaya bakhe ezihlahleni emafamu kunezihlahla kwakhe kuluswa mhlawumbe lento ongalusi ngoba phela bekhanjwe emahlathini uzikhona inyoka uyobheka izimbuzi uyobheka inkomo khona emahlathini hayi sungaqhubeka mama so ke kukhona isikhathi la kuke kwaba necomplain ezulwini angithi nje uJehova ukuthi abantu bakhe abafinyeleli kuye abantu baphelela emahlathini enyanga ezinkulu heqeba abantu abathunjwayo kusetshenziswa zona lezi zihlahla athi uJehova zingasetshenziswa boyibona kodwa bengayisebenzisi mangibuka izihlahla lezi kwakuthiwa bayibona kodwa bengayisebenzisi mhlawumbe uJehova mhlawumbe wayitest abantu ukuthi ke bazokwenza lokho akushoyo noma bazokwenza okwabo nanokuthi mhlambe wahamba wabuka wabona ukuthi kukhona isizwe esizokwenza kanje abantu bosizwa yizo lezi zihlahla lezi athi ayisetshenziswa mhlambe ziyobasiza ngesikhathi esithize kodwa manje uthema kufika abelungu babona ukuthi abantu khona into abayaziyo ngemithi bahamba baya kulamazwe lawasendla bahambe bafike bafaka imali bafaka ukudla kulamazwe alambile base betholile bayithola lemithi njengoba namhlanje basishaya ngayo kade isimanga lento ekhuluma kade ngikomunye umhlangano eCity Hall izolo bakhuluma into ecishe ifane naleyo ishoyo ukuthi abelungu bagwamanda babazi ulwazi nolwezihlahla base beyalithatha beligcina bona kade kukhuluma into ethi ayifane nalo ishoyo nakho kade kunelokhuzana kune COVID yes bathi abantu khona umhlonyana uyakhumbula ukuthi umhlonyana ugcine usu producer somhwe usuyiphilisi usuyinto eziningi uyimpuphu nasemgaqweni uhlangana nengane gijima nawo nokungewona umhlonyana udlula ngemoto lapho kumalokhuzana bathi qhamuka ingane nesihlahla ithi nanku umhlonyana nabantu abasindisiwe bakhohle ukuthi basindisiwe imithi abayisebenzisi bawuthenga umhlonyana nabo base befuna umhlonyane la hayi usathi bawuthenga abafundisi bese bewudayisa bese bewudayisa kuma products bakuthatha kabi ukuthi imithi ayisebenzi kukhona imithi esetshenziswa khona imithi engasetshenziswa yes njengoba wonke umuntu wakhula echatha umuntu nje at my age ulo muntu wakhula echatha kuchathwa ngayo imithi le kwakuthiwe iyosiza basinda abantwana bephethwe izisu basinda abantwana bephethwe imikhuhlane
besebenzisa le mithi kwakuthiwe iyosetshenziswa. Yes. Kulabantu ke athi abantwana bakhe baphelele emahlathini amakhulu. Thina sazi ukuthi abantu bafihlwa bangcwatshwa kanti abantu imoya yabo ayizange yila kufanele iye khona. Kwafihlwa umzimba kuphela. Imoya eminye yathathwa ilaba abantu abasebenzisa imithi kabi, bayithatha bayobagcina emahlathini, bayabasebenzisa ngendlela ababasebenzisa ngayo. Abanye sizokuthiwa khona imkhovu yenziwe ngabantu. Kodwa ke kukhona umehluko phakathi komkhovu noTikoloshe. uTikoloshe uyimvelo, umkhovu wakhiwe. Wakhiwa ngayo le mithi okuthiwa ingasetshenziswa. Uhlanganiswa nezinto ezithisi angazi nani, kodwa imkhovu eyemikhuba. oTikoloshe laba kwangazona idalwa zokuganga, kwakuyidalwa ezayikhishwa uNkulunkulu emva kokuba abantu sebebulele amajuba. uJehova wabuyela kwathi kanti bantu bami ninjani senidle ingilosi. uNkulunkulu wayithe amajuba ingilosi ezishintshwe zenziwa amajuba ukuze zihambe ziyosiza abantu emhlabeni. Wayethe uJehova bayozipha ziyofika nokudla kwazo lezingilosi amajuba. Mayisefikile nokudla kwawo amajuba bathatha abantu amajuba bawosa, bangawakhela nezindlu lezi kwakuthiwa bazakhele wona. Bakha imigogo konokuthi bakhe izindlu, bawashaya kamajuba, abaleka kamajuba phela phambi kwabantu. Sikhulumile ngalokho last week. Embeni kwalokho uJehova wayebesethi uzoletha amadoda aqinileyo namandla ukubasiza abantu. Lamadoda lawa angabonakali uTikoloshe. Kodwa azokwenza yonke into edinga ukuthi abantu basizakale ngayo, ngoba azili ukuthi isizwe engisilethileyo asizokugcina ngokwenza umhlaba uhlaleke, ukusiza abantu nokusiza lo mhlaba ukuthi uhlaleke. Bazobuye benza nalezi uJehova uyabaza abantu bazi bengakafiki bengakasuki la besuka khona ukuthi banjani. Wayese eletha ke labo Tikoloshe bafikile ko oTikoloshe ke basebenza kakhulu ngokukhulu ukuthula, bathe besuka abantu bebalutha oTikoloshe. Babalutha babamanipulate ukuthi umuntu usebenzele yena ayenza imikhuba yabo ngabo. Babathatha babasa eindaweni la bezobafihla khona ukuthi ngifuna ukuthi ayobulala kwabani namhlanje, ngifuna ayokwenza ini. Babenzisa izinto ababengazange babe called for ilokhuzana. Now oTikoloshe babaleka, then babaleka oTikoloshe bagcwala amathafa, bagcwala imigede. Abanye babo labo Tikoloshe bavuka sebeyesinye isizwe. Ngeke ngize ngisichaze ngoba ngene ekhulumeni okukhulu kabi mangingachaza ukuthi basuka babheka abanye. Namhlanje bayisizwe sinamandla labo Tikoloshe esinamandla saziwa umhlaba wonke. Lokho ke abantu abakwenzayo kwaba isinengiso esikhulu uNkulunkulu, esikhulu kakhulu. Ihlahla lezi ngeilwane izona izinto okufanele ngabe siyayihlonipha, ngoba ukufika kwazo zifike ngoba singasakwazi ukucommunicate nature. I mean singasakwazi ukucommunicate neuniverse. Before o Gregor Mendels ba research ba study nge-DNA, abazange bakhulume ngalama strands alahlekayo disconnective. Bakhuluma ngalawa khona are responsible for ufuzo, njengoba kuthiwa ulibofuzo, yes, ukudlulisa imessage yokufuzisa. Lawa ayedlulisa i-connection. Angibeke kanje, lawa aye connected ne-universe disconnectwa lawo ukuze abantu balindele ukuthi bazocontrolwa. Kusuka ngaleso sikhathi abantu baphila under i-control yemgulukudu. Mama lento ekhulumayo
ngiyabonga ukuthi uyithinte angiqale nje la ngoTikoloshe amasulmane ngayifakaza lento oyishoyo bona bababiza ngamajini bathi amajini ayayazi amasulmane lento oyishoyo ukuthi azasho khona ama-good gene nama-bad gene na ngoba indaba ayichaza nje deeply lento le into eyinkonzweni zakhona abakwazi ukuyikhuluma bona benza ukuthi abantu babe awehlambi inkolo yobusulmane inje ngoba abantu abakuyona banolwazi ngithi khona leli vangeli ezulu nesihoko lishunywa elwayo angizwani nalelo vangeli lenje elikhuluma ngezulu nesihoko kuphela nje bakhuluma izinto ezideep bafike ezintweni nje ukuthi wazi ukuthi imvelo isebenza kanjani siye kule ama DNA oyithintayo olibofuzo mhlambe abantu iclass elide leyo nto ngoba ngathi abantu basasele uthi yini DNA yini ulibofuzo la linyazwa kanjani ushembe lento wayiyazi yingakho ethi kunokudle kufanele sikudle kunokudle kufanele singakudli yingakho ethi amanazaretha awangalidli iphilisi amanazaretha awangajovi uwayeyazi kahle lento ukuthi ulibofuzo lizolimala kanjani amajini azolimala kanjani kodwa ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi nabantu ayihamba nabo ngisho wayengaqala ukukhuluma indaba yolibofuzo namajini babengeke bamuzwe it was a waste of time mhlawumbe kuthiwa ngaloko echaza ukuze abantu babengekho lapho until abantu bafakwe ezikoleni baqaleke manje bayithole kancane lento bayithole kancane njengoba namhlanje siqhamuka kodwa nakhona baningi abasasele kuhlale kukhulunywa ngolibofuzo even kuma radio kukhulunywa ngolibofuzo kodwa umuntu akaze yini lolu libofuzo but iyofika nje imini yokuchaza nje ngeDNA kujulwe ngayo kuze umuntu azazi ukuthi kuze kuthiwa ngayidli lento iDNA yami ishaya la mayithi ishayekile iDNA yami la as umuntu mina ngilimala kanjani yini efika ibe inkinga lapho na yes nangomandla sengikhumbuza nalento ukuthi singaganiselani uma uNazaretha aligani umlungu aligani asilumbanisi lento ngoba neDNA iyashayeka lapho hayi awambe nawo mem nami bengisadlula nje lapho ngifazi ukuthi no lento oyishoyo omunye angazathi athi cha ngisho kuIslam ikhona khona umbuzo engangawuthola owawuthi yini enhle kodwa ngiyamxolela kakhulu lo owayebuze kanjalo ngoba naye wayebuziswa ukuthi wayengazi ukuthi yini enhle eyenziwa abelungu abelungu babengezanga ukuzoplease thina babezokwenza lo mhlaba ube a better place to live uJehova mayesefika kulomhlaba ufica usetshenziswe wonke umuntu uze la uzosebenza akekho umuntu la uzo enjoy ama pleasures omhlaba sebengayithathela nje abantu benze lokho yanalokho ukuthi bakhandela ama legacies abo ukuthi ngifike ngiyazi ukuthi lapha kwakukhona abantu wayenesitolo akusima legacy adinga uJehova la ukuthi wena wazi ukuthi wawunezitolo wawunamabhasi wawunani so lokho kwefamily yakho nebantu nabangani bakho lokho kaJehova ilegacy kufanele siyishiye emhlabeni yokwenza imisebenzi kaJehova kuthiwa sizowena senze lo mhlaba uphileke ngandlela zonke kukhona abafundisi kukhona abaphathi bamabandla khona nje angazi ngabala ngithini bese kuba khona abalungisa izinto ngendlela okufanele bayilungise ngayo kwakhiwa kwamapaki kwakhiwa yonke lento ukwakhiwa kwamapaki lokhu kuqale ngabo ukhuthalo ngesikhathi kaMandela kukhuthalelwa ukwakha amapaki abazi ukuthi abasedrobheni endaweni zabelungu before ke aqale ungase ngitsheliwe ukuthi kuzoba namapaki umhlaba wonke ngoba lo mhlaba kufanele ubukeke kahle ayikho indawo okufanele uthi mawuhamba kuyo ucasukela ukuhamba khona wonke umuntu eduze kwakubo kuzoba khona indawo la ezopholisa khona ikhanda la ezothola ezohlangana khona nenature aphile
ukubone makukhona izihlahla kukhona yonke into asithi nje uhlela endaweni ecishe ifane nelokhuzana njengo botanic garden uya ufike lapho uze ukuthi ngiyaphila la kodwa mawusogwadule ubona ini ubona ukhathazeka stress siba more baze bayiqoqa lezi zihlahla bayiqamba indaba bathi botanic gardens yes bafaka yonke imithi le bayazi ukuthi imithi le engasathola bayiqoqela ndawonye bona bese kuthiwa wena ibanani nelicense ukuthi akufanele izibonakale lemithi le yabazi ukuthi iyasebenza nayo laba olokhuzanini Sutherlandia le ukuhamba kuhambe nakhona kuthiwa ufanele umuntu ube nelicense ukuze ukwazi ukuyisebenzisa njenge cycad icycad ayitshalwa inombani noma konje yini igama layo li ngiyazi isiqiki somkhovu ikhona nebhank oyilogo yalo isiqiki somkhovu so ke izo zonke ihlahla lezi babayivalelayo ukuthi singakwazi thina ukuba neaccess kuzona fanele ben yes basebenzisa lokho kakhulu ukuthi endangered vele abantu bayakwenza lokho kuba endangered egcineni kube extinct thina siyamosha siqeda yonke into njengoba siqeda ngisho izilwane siyazi engempela futhi usuku ubone manje ukuthi kuba bekha belungu khona izilwane ngaba sizazi inhlobo ngazi ukuthi inganekwane mangase kuthiwa kukhulunywa ngazo ngishingwele njengoba kuthiwa iyaphela ngisho ubhejane kuthiwa bayaphela ukuba bazange babaqoqe bona babavalele ndawana thizeni lezi zilwane ngabe yabona ukuthi sekuyinganekwane naye lemithi esikhuluma ngayo khona imithi okuza umuntu ethi kwakunomuthi othile la kwakunezithelo ezithile la ayisekho ngoba siyamosha sigawula konke ayikho ngisho ebukhosini abaze bangaqoqwa abantu mhlambe bese kuthiwa bayafundisa ukuthi cha kufuna abantu abadala abaziyo ngemvelo balobe edlulisa lelo lwazi cha ningagawuli isihlahla sikhiwa ngesikhathi esithile isihlahla sikhiwa kanje kwenziwa kanje labe ngikhona izolo kuyokwafika nalapho kuthiwa kuzoqala phansi lo mshikashika kahulumeni ukuthi ukhipha abantu abawufundisa abantu ngemvelo ukuthi isihlahla mawusiki ngoba umuntu kathi uyofuna umuthi afika gawula isihlahla angazi ukuthi no sixebule kanje futhi ngesikhathi esithile esihlahla uyaqhamuka siyagxiza isihlahla basixebula bahamba bayodayisa akukho ukuthi basixebule baphinde batshale esinye mhlawumbe noma ngendlela yakho kufunwa sona nje makwaphela sona sekuphelile futhi akaze ayisekho into ezoyidayisa bese ezinye zezinto ke lezo umlaleli wayibuza ukuthi yini eyenziwe abelungu enhle iyo yona leyo masiyabuyela lapha kulibofuzo ukuba wayengekho ulokhuzana ubani lendoda estudisha kakhulu uDarwin ukuba akekho ngabe ake sithi nje lolu libofuzo likwazi ukuthi ubamba isigebengu uma ukuthi umuntu ubulewa kwazi ukuthi ubulawa ubani ubhekwa ilona ligijima phambili utholakala ukuthi lo muntu ushone nje ubulawa ubani nazi izandla nawo ama fingerprints nakho ini nakho la bekhona kuqatha ke into ethize enokujuluko kabani zonke lezo zinto ngabe zenzeka kanjani ngabe siyayibamba yini igebengu ezenze zonke lezo zinto ngicabanga ukuthi yena wayikhuluma ngeside lepolitiki akayibukanga i broader picture yonke lento okukhuluma ngayo yena wayibuka ngendaba yepolitiki nangalendlela acabanga ngayo ngaleso sikhathi ukuthi yena kwawukuthi mhlawumbe umlungu yamhlukumeza emsebenzini noma kunjani ubuka ngale side nje kodwa wangayivulela indaba wabuka yonke into ngoba nakho abalethwanga kukuhle abelungu balethwa uNkulunkulu ebona ukuthi izwe liyabhubha akusho ukuthi lo mhlaba uzukwakheka awuzukuhlaleka ngoba inhloso kaJehova ukuthi abuya azohlala la nabantu ahlale nabo kungasekho ukuhlukumezana ngoba uma uJehova eyobuya nezingilosi sihlale naye la asikuhlukumeza indilezo ingilosi sifundisekile okuzokwenzeka kuyohamba kuhambe abantu baphele uma abantu befundiseka bazophela abantu abanenhliziyo ezimbi bazophela abantu abangenalo uthando bazophela abantu abanomona zonke lezi zinto eziyisono umuntu uzalwe
esazi ukuthi yini isono kodwa okunye ukwenza umqondo wakho kuyasho ngaphakathi ukuthi uyayazi into oyenzayo uyakwazi umzimba wakho uyakutshela ukuthi lento engiyenzayo ayilungile i-wrong kodwa umuntu uyayenza singabaleki kakhulu besibuyele kuyilokhuzana le yes sithe imithi nezilwane ake sibuyele la ekuhlabeni izilwane kunezilwane lezi ake sithi nje njoba abantu bahlaba kakhulu inkomo izimbuzi inkukhu kwenziwa imisebenzi ethize le misebenzi eyenziwayo ngokuhlatshwa kwezilwane kunezilwane esezikhona manje ezazi kade zingekho kudala inkomo lezi zakudala yizo lezi okuthiwa kwabuya abantu nezilwane lezi zakudala yizo lezo kusuke kubuya abantu abathize babuyela kulezo zilwane ake sithi nje njenge inkukhu inkukhu kwasho uJehova seku la selikhona ilanga wathi uJehova abantu abathi angithiwa ithema kuphuma ilanga abantu bathandaza before liphume ekseni kuthi malishona ilanga bathandaza babonge ukhanya babonge imfudumalo babonge nokudla ukufike nelanga babonge nje konke ngalo hayi ukuthi balikhonze hayi ukuthi babonga lona babonga wadalayo yes babonga elikwenzayo yes and abantu ke bakhohlwa kukhona isikhathi la olaphuma khona ilanga kuthiwa abantu babili ubuchopho kodwa bafanga abantu babe bamba amakhanda bagijime bayofuna ihlonti zotshani bayishutheke khona ngoba beza ukuthi hayi siyafa kubila manzi kubila kwani emhlabeni la shona ilanga abantu bekhala umaye wasiyakhuluma nabo uJehova wathi bantu bami nganginitshekilile ngathi nothandaza liphuma lithandaze lishona anikwenzanga lokho ngangokuthi bathi ngakusasa lathi liphuma ilanga babe khona la bengikhuluma nabo lathi liphuma ilanga bakhala umaye abantu becabanga ukuthi lizophinda lokho belikwenze ngayizolo kodwa ilanga laphuma kahle ngalelo langa bakhumbule uthi ke engangixoxa naye ngoba umuntu uyakhohlwa nami ngakhohlwa lo engikhuluma naye uphilile kuyo yonke lemhlaba e7 yena mayithi umhlaba e7 mina angiunderstand ukuthi how umhlaba uhodwa nje uthi hayi umhlaba uyashintsha vele uthi PTT sekuomunye umhlaba ngacabanga ukuthi ukhuluma ngama era ne-evolution kushuthi ukuthi umhlaba evolve i-erethizi u-evolve umhlaba u-evolve kwaba nalezi igameko nalezi ngacabanga ukuthi ukhuluma ngalokho uthi ke kube uphilile kuyo lemhlaba leyo 7 kule mhlaba u7 ayiphilile umhlaba oqala bebengahambi benyathela elokhuzeni bebehamba ngicabanga ukuthi nelokhuzana ne-gravitational force was not that noma mhlambe yayingakabi effective ngalendlela ukuthi now we are attached to the flow la sihamba khona masihamba siyakwazi ukubeka unyawo sibeka unyawo uthi bona ngaleso sikhathi babengabeka unyawo babehamba betshuza njengofish umhlaba uqala loyo kuyo yonke lemhlaba uyiphilile uthi ke bakhala kakhulu uJehova mayethi ilokhuzana mayilanga libashisa libaxabhisa ubuchopho wabuya uJehova wabatshele bakhumbuza ukuthi uthi mntanami ngoba abantu bayakhohlwa nami ngakhohlwa nathi sonke sakhohlwa lento eyenzekayo namhlanje abantu bayakhohlwa uze ukhuluma ngenja ukuthi wadlula ngelinye ilanga kukhona inja ifile uyazi yena ukuthi inja kufanele wayithi kuyicibe uma ishoni noma isilwane sinje uthi wadlula inja wangayenza lutho wabuya ngakusasa ingasekho waphinde wadlula ingulube yehlathi wayidlula waphinde wadlula ngelinye ilanga wabona kunomhlabathi eduzane lo mhlabathi kokhombisa ukuthi thatha phela ngifundisile ulokhuze ufihle lesisilwane wangasifihla wabona ngelinye ilanga ingulube isingasekho futhi usho ukuthi khona wafika wayifihla ngizama ukuemphasize indaba yokukhohlwa ukuthi namhlanje siyakhohlwa
siyi-generation ekhohlwayo or not i-generation siyisizwe nje esikhohlwayo. Ukhohlwa lokhu kwethu kuyizizukulwane nezizukulwane namhlanje siyakhohlwa. Lokukhohlwa kuhambisana nani? Kuhambisana nalokhu kulahlekelwa i-connection with the universe. Ngoba sibaningi nakwe-universe baningi ku-universe le esikuyo, so asikwazi ukuxhumana. Ake ngithi nje umkhathi mukhulu ngalendlela ukuthi besithi makukhona into okufanele yenzeke ifike ngokomoya, wonke umuntu azi ukuthi uzokwenzani. Akekho umuntu wayitshela ukuthi uzokwenzani la emhlabeni. Namhlanje sekufanele utshelwe ukuthi uzovuka ushanele, uzovuka wenzeni. Wonke umuntu wayezazela ukuthi kufuneka enzeni, ngoba there was that communication before the disconnection of wonke umuntu ene higher connection consciousness. Consciousness was very high kubantu bonke. So uNkulunkulu wayazi kahle ukuthi njengoba sila sizokwenzani, umhlaba uzobanjani. Now we delayed the process yokuthi umhlaba ube muhle. Ngiyayithi ke mina siziboshwa, akubona bonke abasejele bodwa abasejele abantu abayiziboshwa. We are all inmates ngendlela ezihlukene. Singachaza lishona ilanga ukuthi kuyini ukuba inmate. Kuyi topic nje enkulu ngokwakho kukodwa. Akekho umuntu ongaboshiwe la emhlabeni ongathi nje mina cha angiboshiwe. Ngiyabona nathi iwashi liyahamba, kanti sisazongena nakule topic kaMfundisi sekubheke ku 5 manje. Lento ishoyo ma'am angize ngayikhuluma kodwa ngingayifakaza le ukuthi kukhona abantu abahamba belavitate bachuze njengofish. Uyazi ngikhula mina ekhaya ngangeke ngibone isimanga njalo kwakuthi maku6 ntambama kunabantu ababefika isikhathi kumthandazo ka6 wenziwa akuthandazwa babefike bame ngenhle. Ngangibona amakhosazana ngoba babeswe bemboze amakhanda, ngingawaboni amakhanda abo. Bafike bahlabelele enhla komuzi. Akuthuka nje sebekhona bahlabelele kushudulala nathi ngiseyingane nje ngikhuluma u5-6 years. Babonwa yimina bacathi ngibona izilwane la ekhaya. Ngithi hayi nampa labo sisi lapha bahlabelele. Kuthiwa ingene endlini wena yabo. Shuthi manje ngibona izinto ezingabona. Bahlabela kamnandi. Bafike bahlabelele bajwayele ukuba babili nje futhi. Kodwa ngathi hlabelela abantu abaningi babehlabelele kodwa babili. Ngelinye ilanga kanti ngizothunywa isitolo sekuyoshaya u6. Isitolo sivala u6. Futhi ngithi ngiyafika ngifisa isitolo sesiyavala kuthiwa gijima. Ngithe mangibuya sebekhona labo sisi ekhaya. Bahlabelele. Shuthi bezethi namhlanje ngifuna uke ayithi ngihlale bajwayele ukuyiqala lento ngingaphakathi endlini. Namhlanje ngiqhamuka emva kwabo. Ngithi ngifuna namhlanje ukuyakubona eduze, ngifuna ukubabuka kahle. Ngiyabona ukuthi ke ngalolo suku babona ukuthi kanti ngiyababona. Ngoba ngasondela kancane yabo ngithe mangisondele kwase kwenzeka lento eyishoyo. Bahamba kodwa bahambi ngeinyawo. Kodwa bayamuva nje labantu ngazuthi abamile ukuthi bathe nje thayi phezulu komhlabathi. Ngathi bamphezulu kwawo ngendlela abamuva ngabayamuva. Mangisondela bayamuva. Hawu bahamba behle ngababona sebengasensimini. Hawu ngathi ngithi hayi bamuva bathi nya baphela. Ngagcina ngalelo langa ukubabona. Ngahamba nawo. Ngagcina ngalelo langa ukubabona. So into ezinjalo ngingasho mina ngithi zake zaba khona, kodwa into okungayikhuluma ubona abantu bazothi ayasangana njengoba nje kwakushiyo nje babecabanga ukuthi ekhaya ngibona izilwane mina kube into mawusemncaneke kodwa ngangibona kokwamakhosazane nje babefike bemboze kahle bafike bahlabelele njalo ngo6 abasigeje isikhathi. Sisaya kweyokuhlaba ngithaba khona lento ebesikhuluma ngayo yezinkukhu zokufika nezinkukhu zelokhuzana. Oh yes. Uthi umnikazi njengoba kuthiwa kunezinkukhu zomshini. Unezinkukhu zomshini. Lezi zinkukhu zomshini
lezi nkukhu ezafika kuthiwa zizoba yiwashi lokuvusa abantu ukuthi bathandaze. Abantu bathandaza ngo3 ekseni, abantu bathandaza ngo9, abantu bathandaza ngo12. Lezi ikhathi lezi eyicross kanje ezilokhuzana like i-Cartesian plane. Lezo ikhathi ke izona ikhathi ezibalekile zokuthandaza. Ngo3 ekseni ziyakhala inkukhu, ngo3 ma uyanothisa kahle ziyakhala inkukhu zisuke zithi sekuyisikhathi. Ngo9 ziyakhala futhi inkukhu sekuyisikhathi. Ngo12 noma wasebusuku noma wasemini ziyakhala. Akona okwasebusuku kuphela nokwasekuseni kuphela ufanele sikuthandaze. Zonke lezi ikhathi zibaliwe ukuthi sithandaze. Ayengekho amawashi sikhumbule ngaleso sikhathi. Amawashi ayengekho kwathi kuzobuya wona amawashi. Labo bantu laba babehambile ba amawashi sebezinkukhu manje. Njengoba beamawashi ke lezo nkukhu ke lezo ezazingavumelekile ukuthi zingadliwa ngoba kwakwabantu ababegcina isikhathi bekhumbuza thina. Neinkomo ke ngokunjalo khona inkomo lezi ezifuywe kudala zasemakhaya. Lezo inkomo zingabantu akuzona inkomo ifanele ukudlalelwe kuzo. Zihlatshwe noma kanjani. Zikhona lezi ezibreediwe ezikhona manje. Lezo ke azinamdanti kuphela nje indlela yokuyihlaba okufanele ungayihlabi noma kanjani. Yebo. Bese kuba yilokhu kuhlaba ke ukuthi uhlabela uzobuyisa ubaba, uzobuyisa ugogo nobani. Akubuyiswa noma ubani ekhaya. Ubuyiswa abantu abafuna ukubuyisa umuntu abantu bakuthatha ngokuthi uzobuya zohlala la ekhaya zonigada. Umuntu mayisehambile uhambile ulinda isikhathi sakhe mhlamba aseyukubuyela la ekhaya usebuyela kwezinye indawo. So ma bembuyisa umuntu bambuyisela ukubuyisa umuntu kusho ukuthi sicela usibani sahlala kahle naye sicela ukuthi azozalwa la ekhaya futhi. Awukwazi ukuthi uzocela iphara ukuthi ufuna iphara libuye lizolalwa izozalwa la ekhaya futhi ngoba kuzokwenzeka azalwe ngoba nimbuyisile phela nathi sicela ukumbuyisa umuntu ukumcela ukuthi azozalwa la akona ukumbuyisa ukuthi abuye ezulwini azohlala nani. Hayi no icacile ma'am iyezwakala khona engifisa ukudlula kubona la lokho inkukhu ngiyayizwa inedala abantu abangenwe ubungoma bafake iphiko leqhude ekhanda. Ingabe kwenza kona lokho ukuthi lixhumene nabalele ngoba phela ngaphambi kokuthi likikilike liqale lishaya iphiko. Understand. Ngiyafisa ukuthola ngoba mawusubuka mokukhulunywa ngenkukhu iyangena einkulumeni kaJesu. Iyangena emaculweni kaShembe. Iqhude lokusa liyamkhalela uZulu ngoba enzeni. Ngoba enzeni uZulu. Ebese uJesu kule ndoda lingakakhali kathathu iqhude uzobusungiphike kathathu wena. Ngenye indlela ukuthi khona elikwenzayo iqhude. Ikhona iconnection ekhona phakathi kwabalele neqhude. Angazi sengiyayibona lento uyajula ngiyakuzwa. Bayakuzwa futhi nabalalele. Sengiyayibona lento ukuthi yini edala laba abathi bangena ubungoma bafake iphiko leqhu la ngaphambi kokuthi likikilike noma iliphi ecala liqale lishaya amaphiko oqala. Ngenye indlela amaphiko kunomsebenzi awenzayo. Angazi noma ngathi insimbi eshoyo ukuthi sokuyangenwa bese lisho kwesibilike selikikilika-ke ngampela likikilika kathathu. Mhlawumbe singababuza ilento engifike ngibe nenkinga kodwa ngeke sikhulume ngayo kakhulu ngoba into yabo kodwa nje sekukudlula kuyona ngoba lento ishoyo umfundisi eza namhlanje ayisalifaki eza namhlanje ishoba ayisaliphathi. Wonke umuntu othi unabadala umbona ngebhayi umfice evakela ithatha gaxa ibhayi ehlombe useyisangoma njalo nenduku abayiphathayo futhi imvamisa yazo ngikhule mina iphatha uMalizwenda. Khona induku okuthiwa uMalizwenda beyiphatha zona eziningi. Manje sengengibona enye iphethe ezinye siphethe umqoqongo. Angazi ke noma
ubonakala ngoba zonke izinto zishintshile nokuthuthuka hayi naseNazaretha nikuthiwa buthuthukile isikhathi benza izinto eziphuma eceleni bathi bathuthuka ngoba ngiyakhumbula ukuthi zonke izinto zishintshe kakhulu bengithi ngisekuphakameni ngilele ngama-60s ngizwe istimela kukhala ujantshi kamashu ngenye indlela sokufeyikwe ngisho insimbi nobungoma kusho ukuthi sebufeyikiwe lapho ngizama ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi ngoba abanye bathi uma likhala iqhude ingakho ngithi imvamisa incazelo yabanye ithi umuntu mengenwa abantu kuthiwa ungenwa abantu abangasekho akangenwa yilabo abafikile kuNkulunkulu abafikile ezulwini abakwazi ukubuya babuye bezongena kumuntu wasemhlabeni manje na ke ithi ke incazelo yomunye akuyona yami yes now wenza i-research kodwa ngiyayithanda ngoba iyezwakala wenza i-research uyabuza ithi malikhala nobufakazi balokho malikhala lisuka litshela laba athi uManduli bahlale ezihlahleni ukuthi lalelani ke sokuyasa uma kuukuthi ubuhlele esihlahleni cashake manje ngena phansi kwezimpande umuhlala phansi kwezimpande uma ungena esiqwini ngena esiqwini ucashe ngelinye ilanga sasiqhamuka ngithi kwaku-70 cishe kwaku-74 sasikhuphuka sidlule engonweni kunendawo yomhoshana lapho sifelwe itruck sasiye emshadweni kadadewethu kwakhala iqhude kuqala lathi melikhala kwaqhamuka umuntu omude odlula izihlahla zomdoni ehamba inyawo ungayiboni iyavuka lento kumina ukuthi iqhude lisuke litshela yena ukuthi basobha sekuyasa manje na uzobonwa abantu basenyameni manje ukuthi wena wenye into ngoba njalo uma ubabona labantu abahambi enhlabathini umuntu ufuna ukubona unyawo phansi awuliboni kodwa uyakwazi ukubona wamude walapha phezulu ngelinye ilanga sasiye ediphini kwaku-03 phesha kwenhlangakazi kunendawo emhuduluka nje ebheke phansi eshona ediphini wehamba phezu komselo wavulwa amanzi inyawo singayiboni ukuthi inyawo zaziphansi kwabaleka izinja inkomo kuphela engakudlwanga kodwa izinja zabaleka ngizama ukuthi ngiyafisa ukwazi ukuthi kusho ukuthi kuyiqiniso wena ukuthi abantu abangenwe ubungoma abangeniwe abantu abafikile ezulwini abafikile ezulwini abaphindi babuye bezofisa ukungena ithi inkosi yasekuphakameni ithi mangase ngiyonikhombisa indawo enginibizela kuyona bese sibuya khona ngithi thathana umese nisiko qoqoqo niyisika angikholwa ke ukuthi umuntu osefike kuleyo ndawo enhle kanjalo engadalwa uyinqume angabe uyafisa azofuna ukungena kumina engisalamba engisathanda imali ngiyathemba ke ukuthi mhlambe bazobona ukuthi yini edala ubuNazaretha nobungoma kungahambelana akudlelani lezinto hayi wayichaza mfundisi wahamba ukuphezulu kwayo nami ngaphelelwa amazwi ukuthi ngiphinde ngibuze ngidonswe ile yenkuku bengithi mina uyangena le ndaba yenkuku engayizwa ngomunye umuntu kodwa mase ngiyabona ukuthi iyaxhumana ukuthi inkukhu kunje yini bangasayifaki enye into ekufasibuze yona ngoba uyabona lento yobungoma njengoba isingena nala eNazaretheni ayithi singena ayisenazo lezi inkukhu ayisenawo lamashoba iyashintsha lento le into ongayiqondi ongathi mawubabuza ngeke ngineshow mina ukuthi ngeke bayisho lencazelo oyishoyo ke ngithi Thabo nawe nabalaleli inkinga bekhona efaka ubungoma ebuNazaretheni akubangwa ukungenwa kwabantu abalele otholini abangafika ngezulwini kwabo ukuthi makunikelwa phambi kwenkosi umuntu uyathi mayebuka isice sihleli phambi kwakhe
ayitshela ukuthi uhlakaniphile kunaso imimoya yalamadoda amathathu athi ubhombela mephuma entabazwe athi sesihamba nawe yobeka itshele lodwa sibeka amathathu ekugcineni athi lamadoda lalela akasebathathu sesizele akazalanga ke amakati namagundane azala abantu labantu bakunikelwa ingakho kukhona abanye othi uma ukhuluma nabo ethi umuntu uyazi mokushumayela inkosi ngiyengifisa ukuthi ngashumayela mina ngoba abantu ngathi abezwe mokushumayela inkosi khona uhlobo olunjalo labantu ilona lolu hlobo othi muthi eke kuhlalwe phansi kubona nisahlukanaphi umlando wawuthini bese wethu umlando wawuthini makwenze njani asikhulumi thina ngenkosi ethile asikhulumi ngenkosi ethile ngichaza ukuthi la ngenye indlela into esuse ubungoma nabantu abaningi abathi bayazi abagcina sebechazina indlela yobuNazaretha ngendlela yabo abantu njengamanje lokhu ushembe sebefuna ukumchaza ngeyabo indlela sebebone ngathi bangaba uyena futhi enye yezinto ezidala ukuthi eminye imithetho ixegiswe ukuze uthi muya kuyena uthi sesikhathele esontweni kwenza ukuthi nokuthi mesiya kubaba ubani ngoba ubani sicela umthandazo asithandazele isinde kusho ukuthi singasonto ingakho kukhona amabandla aseholwa abantu abanganikwanga amandla okuhlala esihlalweni ngoba ngaphambi kokuthi uhlale esihlalweni khona indawo uthi usegospel udlule gospel ngaphandle ukuthi uhlale esihlalweni ingakho ke sokunjalo ngesikhathi ushembe yenza lento leya ndawo khona okwenzekayo kuyona yilapho ufike khona zingene kweni impande zokuhlala esihlalweni ngichaza ukuthi ke lobungoma obukhona ke basaba ukuthi bethi thina sesehoshembe base bethu ubungoma ingakho ke bengasayi enkokwini ngihlale ngisho mfundisi uyazi ko isangoma la sifika khona siwe singayile ukuyophathwa sifuna ukuphatha ingakho ethi mayingenile bese eba nabantu ekufanele beze kuyena azobalungisela izinto beza kuyena phela manje angithi ubeze okhonza la ubeze kushembe kodwa lo moya na ufuna ukukhonzwa bese ethi nami ubofika ekhaya ngizokulungisela izinto ezithile ngoba lo moya ufuna ukukhonzwa ngifakazela lento eyishoyo ukuthi manje lapha kwakhe naye usenesigodlo angisho njalo ngoba kuthiwa isigodlo ngoba na ufuna ukukhonzwa lo moya Thabo la ekuphakameni sinomphathi weintombi sinomkhokheli sinomphathi weinsizwa sinomkhokheli weinsizwa bese siba nomshumayeli sibe nomvangeli sibe nomfundisi sibe nomhlambululi lezikhundla zo8 asikho isikhundla okuthiwa umkhulu la asikho isikhundla okuthiwa ugogo once kwaqhamuka unkosikazi kwase kuthiwa ugogo iyazi ukuthi leyo nto siyiphambene noMnazaretha uma uya lapho musu ukugqoka uMnazaretha kaShembe ngoba okulukhuni kunako konke uzofica lo muntu ebeka izithombe zoShembe ngoba uzodonsa umoya kule izithombe zoShembe asebenza ngawo yazi ke ukuthi akaze sitshelwe bayebethi ke bayebavula ihlabele lesithi kwavela abaprofeti baseNazaretha cha akushiwo bona akushiwo bona bona bangenwe yilowa moya ethi inkosi yasekuphakameni uma ungenwe inhliziyo yenkawu uyontshontsha uzontshontshe ngisho imnikelo ukuthi kube khona abantu abameceleni uzonikela athi umuntu ngizwile into obuyikhuluma enkosini obuyibika ofika endlini ukuntshontsha imnikelo ngoba siphuma emakhaya thina njengoba kuJuly siya kuJuly nje sophuma emakhaya siphethe imali yokuthi siye emhlanganweni into sokuyoyenza ngemali oyiphethe usuka uyozondla enyameni uyozondla emphefumulweni indawo ezimbili emphefumulweni wondliwa uShembe enyameni
wondliwa ingxenye yalemali oyiphethe bese imphefumulo kuyawunikelela umunye umuntu osukuzonikela yena ushembe uma usuthatha le mali usunikela komunye umuntu ukuze akuhlolele lithi iBhayibheli lami elikhuluma ngomhlangano 23:9 ngithi impela Deuteronomy 23:9 lithi ngoba uJehova uyahamba ekamu ukukophula ezitheni zakho manje ubani lo omunye osuya kuyena ngaphandle kwalo oze kuyena osuya kuyena manje uyoguqa kuyena ngisho ukuthi ke yonke lento esiyibukayo kwabo ukuthi abantu mase befikile eNazarethini bangabe besabuka ukuthi ushembe kwakuyini inhloso yakhe ukuze emhlabeni kwangekona uzosinika imoto kwangekona uzosinika izindle ezinhle kodwa kwakukusibuyisela uNkulunkulu sibuyele sibe ngabantwana bakhe ubuyela kanjani uNkulunkulu ngokugcina imithetho yakhe uselapho mfundisi nginabantu abangihluphayo ngizothi bangihlupha sicela inamba kaManduli sicela lokusukele nje ngaleli yasonto ngiyazi ke uyathi bayifunela inamba kaManduli lalela ngilapho abaningi bacabanga ukuthi uManduli umthandayo yazi ukhuluma kade ngiyiphendula la ku Facebook leyo nto ungakaqali ngisho ukukhuluma wena ngichaza leyo nto ngithi mina uManduli akasiyi umthandazi akasebenza indaba yabantu kanjani njoba sithi uManduli unkosikazi so manje ufuna inamba yakho ufuna ukwenzani ngoba ufuna ukuhlola ufuna umuntu ukuhlolela ufuna ukulungisela izinto usenenhlanhla ngoba akekho ethe ugogo uManduli ngoba akabekho yabona Thabo nane nikhona studio nabalaleli kunohlobo labantu ngishiya inamba yami la kunohlobo labantu olifikayo lapha ekhaya lufike kuqala lifike kaMhlongo into engiye ngiyenze ngoba ngayizwa kahle lento Thabo yazi ngazi kahle ngithatha abantu ngithatha ukhiye la uhlala khona wasendlini kaShembe hayi kaMhlongo akukho isikhathi lapho khona ngiguqa khona endlini yakamhlongo ngoba kaMhlongo khona imoya yakamhlongo kodwa kaShembe khona imoya yasezulwini ngiyamthatha umuntu mangifika lapha futhi angingeni ngithi ngizokuthandazela ngithi kumuntu kuqala phake khuluma noNkulunkulu wasekuphakameni wena hayi bese kube ngathi uNkulunkulu wasekuphakameni wazi mina labantu abahlupha abantu wasokhona ogogo yilabantu abathusha ithanya indoda ngangihlalela ofu itestimeleni sithi ngithi mina yazi khona uvuka khona ulala nathi ofuna siyowenza kunomuntu ofuna siyomenzela umthandazo Mhlongo nenze sure ukuthi aningishiyi ngaphandle niyazi ukuthi khona mina izinto ziyenzeka lolo hlobo labantu ilona olidala ibandla libe nje abantu abawoza into ziyenzeka makukhona bona bese bekhohlwa ukuthi izinto zenzeka ngoba abantu bakhombisa umenzi wezinto munye ubatshazwayo uShembe kuphela kungcono mfundisi nami ngivele ngilo ngiyibuka la kufana nomuntu othi kumina Thokoza mkhulu engisendela imessage angimphenduli ngiyalisha igama lami la emoyeni manje mawusuzothi kumina Thokoza mkhulu ngiyabona inkulumo yethu vele nje izobheka kwenye indawo nje angivele ngabe ngangakuphendula nanokukuphendula ngivele ngiyikhohlwe nje lento okhuluma ngayo ngoba uzongisa kwenye indawo so ngisekunale oyishoyo ngoba ngazi kahle mina ukuthi kwenzakalani lapho simemezela njalo la abantu abafuna ukunikeza size sikhiphe nangolesithathu abantu abanezifo usuku luhluka eceleni lwangolesithathu hayi ukuthi kuyiwa ngolesithathu kuphela kodwa ulesithathu sikuchaze lokho emoyeni kunohlobo labantu elingakufuni lokho lifuna ukuhlolelwa uthi wena kumuntu uzoyikhulumela wena noNkulunkulu wena ozoyichazela kuNkulunkulu akakufuni lokho lento okuhlolelwa abantu siyabangena ufuna mina abantu bafuna abantu abafuni uNkulunkulu mawuthi wena umyisa uNkulunkulu umuntu akafuni ufuna umuntu mayengeza ukuza kuwena umtshela inkinga yakhe
eke phinde futhi sibaxwayise eke siphinde sibaxwayise abantu abangayi koshaya ikhiwo kaMandulo wabemzwe ekhuluma ngoba abanye bajabulela ukukhulunywa ngemithi nje ingoba befuna ukusebenzisa imithi Mandulo ongasumisa umuzi wami umuthi muthi angiyazi nami akayazi naye ukhuluma into ayifundisiwe ukuthi ayiphathwe kanjani imithi ngoba inempilo asiphathe kanjani isilwane ngoba sinempilo hayi ukuthi ke manje usuzofuna umuntu wokuchatha wena kuMandulo asiphathe ibhizi nje kuyimanje ukuthi sokhuluma ukukholwa okuthinta imvelo nokuphatha eyisilwane nemvelo ezihlahla nokuphathwa kwayo njengoba uShembe asho ngelinye ilanga bafowethu engikhulume le ndaba uShembe uphilisa abantu ngeindlela ezingafani ngelinye ilanga kufika unkosikazi akade umnkosikazi noma indodana kombumbulo uyagula uthi uShembe wena mntanami uyosinda kunenyanga eyofike yakhe lapha kusho ukuthi ukufa akubona kulomuntu wakubona ukuthi lenyanga yokwakha lapha iyobe iphethe isihlahla okungenzeka ukuthi kwangena kusona umuntu oxhumene negazi lalomuntu uyolashwa leyo nyanga ngoba uyokhipha lowo muntu sebezothi abantu anti ubaba omkhulu wathi komunye umuntu ahamba ayodla imithi singayidli imithi cha kwakuyindlela okusindiswa lapha ngakithi unina kaMagceke uMagceke bayamazi abantu abakhulele kuphakameni isalukwazi ebesikushanyela igceke wazathi uMagceke sashanyela igceke kuphakameni wafica behleli kwakuyena nomama Dlala beshanyela igceke kuphakameni uma wakho uMasibisi uMajakobe egane emangadini uMajakobe ufica ubaba omkhulu baphenduka kubaba omkhulu usethu ubaba omkhulu ubona umntanami selokufikile la eNazaretheni wonda kangaka uthi hey baba uyazi inkonyane emadi sakhishwe ebeleni ayilungi kahle madi khishwe ebeleni nengane emekhishwe ebeleni nenkonyane unina mase ekhahlela angithi jwayele ukuncela utshani behlisa ngobisi manje nayeke kwakuye ukuthi mengade olima uMajakobe kunesibhebe abantu basazi isibhebe abantu ukhanjana ohlala emva kwensika mekade qhamuka kohlakula uMajakobe afika shayila ukhambeni mase efika uShembe sethi akuphuza wabiyeka kodwa igazi la madoda sengihlukana nento yami uyasho ukuthi hey isibheba ngisasishaya uthi lalela ke mntanami kuze kufika isikhathi la uyeka khona ungazi ubulawe umthetho uthi ukushaya kancane kodwa ke bhasobho ungathinti ngesabatha zithe isuke ezangale ngakithi la ngikhulele khona hayi uShembe wathi angashaya kancane uMajakobe nathi singani cha wesho kuyena wayazi ukuthi ngelinye ilanga uMajakobe kuzohamba kuhambe iphele lento wena masukhetha inkosi hlukana notshwala Hey lento le mfundisi isiyinkinga lento esiyishoyo ngempela abantu ungafuni uNkulunkulu befuna abantu iyo lento esiyenza ukuthi ngisho emadokodweni kube nezigodlo lezi oyishoyo ukuthi umuntu uthi ngizwile lento ade uyikhuluma enkosini bese kunikeza inamba athi bo sebehlale benenamba bayibhalile ezinqobo mhlambe namhlanje sebethuthukile banama business card ubothinta le namba ubothinta le namba inkinga lento ngoba ayigcini kunombani abagcotshwe isikhathi esiningi Thabo angidlule kulento ngifuna abantu meze uze ngithi mangifa ngife ngiyikhululile ngelinye ilanga kufika Edley Mudli Professor Edley Mudli ufundisa University wenzisa ezenkolo khona uzokwenza research sihamba ke senza ama interviews ukubona bonke abantu kubafundisi nakubavangeli mase siwenzile uthi ke sengifuna ukuya enkosini manje ngiyokwenza iresearch yokugcina kuyona athi omunye wabagcotshwa ngifuna ukutshela abantu ukuthi abantu abahlakaniphile abajwayele ukunichazela izinto anobhasobho ukuthi asebehlakaniphile badlula uShembe yini nikubhasobhe lokho uthi ngalombhemu uthi hey Mhlongo
bungafanele uye kusibanibani usho inkosi yayikhona ngaleso sikhathi uthi ngoba iphuphile ngeke ikwazi ukuchaza lento efuna umuhli usho kumina emandlebeni ukhuluma ngomuntu wasezulwini afika anikele kuyena athi ngizonikela ingakho ngithi maNazaretha nibhasobhe abantu abasichazela izinto ukuthi akungoba nibehlakaniphe bedlula ushembe hey inkinga mfundisi ziningi inkinga esibhekene nazo la mama Ndulu khona okuvukayo kwena masikhuluma kanje cha ngiyafisa nje ukuthi baza abalaleli ukuthi ngempela angisona isangoma and I will never be isangoma angiyena futhi nomthandazi awuyanga futhi ukugobela cha angiyanga ukugobela ake ngithi nje ngelinye ilanga mina engatshelwa khona abasemoyeni ukuthi ngiyinkosazana kodwa hayi inkosazane le efaka inansuku esontweni inkosazane hayi futhi yokuzalwa hayi futhi etheni sibaningi amakhosazana khona amakhosazana namakhosana abaningi babo kwathiwa bangagani futhi abazokuganwa isizathu salokho uNkulunkulu mayefuna ukusebenzisa inkosazane ayithuma la ayithuma khona ayizukuhamba iyoguqa endodeni ithi ngicela ukuye endaweni ethize ngoba indoda izothi cha bese leyo ndoda iyafa ngoba ingene phakathi kwakho noNkulunkulu yebo nayo wesilisa osuke kumakhosana lawa uNkulunkulu awathumele hayi angikhulumi ngamakhosi angikhulumi ngabantu abaphethe amabandla sengisho nje abantwana baningi kakhulu inhlayisuthi nje einhlayisuthi nje yebo kuyenzeka kube khona lo hlobo labantu yebo uNkulunkulu athi laba angifuni nabo ngizobasebenzisa mina ngoba mayithola inkosikazi eganwa ezothi inkosikazi awungeke awuyi lapho mina uzongishiya nobani izohamba emhlabeni leyo nkosikazi bese sala umuntu kube ngathi ubulala abantu yobe saganwe athola umuntu onjalo ahambe emhlabeni kanti uNkulunkulu akafuni umuntu ozongena phakathi kwakho naloyo muntu ngelinye ilanga ngithandaza angisho ukuthi ngikhuluma ihistory yami ngithandaza ngithi inkosi kanti mina ngizothenga umuzi la bese kuvele qhamuka amanzi angisawuhlali lo muzi sekufanele ngihambe ngithenga umuzi la qhamuka amanzi sekufanele ngihambe kanti kunini la ngizoba secret khona kwavele kwaqhamuka izwi laphezulu ekhanda lami lathi hey wanderer ngakhala lashona ilanga ngalelo langa angeke ngichazeke kaningi ke ukuthi yiwanderer makwenze njani kuphela nje lapho umuntu sengayiseshelayo yena ukuthi ke what is a wanderer ngikhumbuza umama Maduma ngihlale ngikhuluma lezalukwazi umuntu akahlale nazo siyathula ngihleli nazo sithi hey wena uphile impilo yazi ngathi asikhula nawe kuphakameni awu ngithi mina hey gogo angikhula nana uthi yazi khona into yakashe ngikhuluzwa lenkulumo oyishoyo uthi yazi khona into yakakhulunywa ubabilanga eyasididi uthi iningi izinto eyikhuluma zisididi uthi okunye vela kukhulume nje adlule nje futhi kona sigcine singazi nathi ukuthi wayithini kodwa nje useyishile lento wayisho uthi niyazi uthi ukube niyazi maNazaretha ukuthi sesiphelile isikhathi sokugana nokugana uthi manje leyo nkulumo leyo iyangidida ukuthi ubaba ukhuluma kanjani mayikhuluma kanje uthi futhi namhlanje ngiyazi incazelo yayo kodwa manje ngizwa lenkulumo yakho oyikhulumayo kunezinto ezikhulunywayo ushembe zikudide ngempela futhi ungazi ukuthi wayithini njengale nto esisho ukuthi mayithi amaNazaretha angalidli iphilisi amaNazaretha angajobi wangaba in detail kodwa namhlanje sihamba ivuke lento ukuthi sekhona abantu asebeyiqonda lento ibulala iDNA lento yenza ukuthi emzimbeni womuntu isiyakwazi ukuchazeka khona mhlambe nabayofika ngelinye ilanga babe basho ukuthi hayi lento eyichaza ukuthi manje masoyihlawumbisela nje thina singagcina sesikhuluma into ezingekho
lento yokuganwa nokungaganwa sihlale sikhuluma ngihlale ngivusa lento yabantu abadala uPetros Lomo ubhalele ihlabelelo ulando egoli ngikanti wefuna ukuganwa wefuna ukuba nomumzi ngoba wena oyise nonina wanyenya uPetros Lomo kubo wahamba waphelezela omkhulu nawo ngithi kwagcwala umfula baba omkhulu memxoxo uyakhohle ukuthi uzowela kanjani wagibela esihlahleni wajiba wenzela ukuthi size siyomjikijela ngaphesheya samjikijela ngaphesheya wabuyela ekhaya kodwa uthe mebhekele wathi kulungile wesikhashana ngiyabuya mina ngizakwena uthe mase ekhulile kusho ukuthi weseqala ukubona khona intombi mase esebenza egoli kanti uShembe ngesikhathi efika kokuqala wezomdlisa ingilozi ezomgada uthe mase ebaleka sesegoli wamlandela wayethe la ubaba ilanga uthi uDlomo wethe ehleli la isebenza khona egijima nama tray eyisela belungu itiye uthi uyaqhamuka khona yathi baba ngitheni wena eqhamuka embuka ngamehlo angisho ngokwentiya lapha wagcina engenankosikazi kodwa ke engifuna ukusho kakhulu ukuthi akaze abuse akaze abe namoto akaze abe nalutho ngoba wehlalele lo msebenzi uthi ke mase ehamba emhlabeni ngabo ukugcina ukumbona uthi ufike utshele uprofessor uchaza ukuthi akafike la ngolesine uma kuze kwadlula lesine engafikile angabe safika umuntu owaba nenhlanhla yokubona uDlomo abelungu bayakwazi ukufunda izinto mengumthinta uprofessor uchaza wathinta umfundisi uNdlovu bamazi umfundisi uNdlovu wasemlasi angene umbiza igama umuntu omdala kodwa kuze kucace uThami umfundisi uNdlovu wathatha yena abahamba bobabili uprofessor uchaza endleleni wacabanga ukuthi angithenga amafutha uvaselina ngitshela uNdlovu ukuthi soveke simthathe embhedeni siyomgeza ngoba khona usuka libekile bafika ngolesithathu bafike bamthatha embhedeni eEdington bayomfaka kwebhavini bamgeza base bethatha amafutha bamgcoba bathenge ngisho namapijama amasha bathatha lamapijama bamgqokisa kanti ngakusasa ebusuku ngalelo langa uyahamba lizofika lesine uthi ke mangifika mina uthi uyabona la uhleli khona kade kuhleli inkosi ilanga usho kumina baba ubuphupha uthi cha njengoba ungena nje kade ehleli la kuleli bench ohleli kulona ebenchini lasesibhedlela umlandele khona uthi uthe sengizokuthatha ngoba abasakuthandi ngiyabonga ke ngoba umsebenzi usuwenzile ngelinye ilanga ngingayixoxa ukuthi uthi baba ngiyagula we kwakugcwele igazi wonke umzimba meyithinta umuntu ungene hayi akwazi uyixoxela ngaze ngixoxe ngisho esithweni wethi meyithinta umuntu ungene kugcwele igazi insizwa yakamnyeni ewummeli manje iyazi okuyona kuyahlala kaBabudlomo kugcwele igazi wonke umzimba uyasivusa ngo12 ebusuku kwaku12 sothandaza mesivusa uthi asithandaza wathola ifoto lenkosi akasho ukuthi asicimele waze uthi baba uma ungithatha lokufa kungapheli awuzofika nungibopha ukuthi umsebenzi wawungithume wona emhlabeni angiqedanga ngicela wengeze eminye iminyaka uthi ngiyazi ke uma wengeza iminyaka kumuntu ayibi ngaphezulu kweshumi uthi ngiyacela nami ungenzele iminyaka ngiqede lo msebenzi ngoba iBhayibheli lamaNazaretha ngiliqedile wesiyalala kwathi ngo4 samuzwa memeza wathi buyisana ibhakede 10 liters wakugcwala igazi
laphuma igazi lapho uthi ngicela leli gazi ulikhiphe noma imaphi la ungalikhipha khona walichama lagcwala 10 liters wesiyasinda kwadlula insuku ezintathu kwafika lo prophet uchaza beno Beckham behamba ngemoto ama-Suzuki lokho kufishanyana ngayisho ngisho umbala wayo yayi-green bafika bapanga phansi komuthi bathi Dlomo sithole nanga amaphepha ayeshile eshe uyabona umushisa iphepha uthi alikwazi kusha lonke liqale khoneni lapha noma phi alipheli futhi la shakele likhona kwaze kwafika esihlokweni usibone kancane isihloko sendaba lamaphepha esho okwakuumcingo ayewubhalile okwathi makuphunywa kuphakameni omunye angazi ukuthi wengene inhliziyo enjani wathatha washisa kusho uthe mebone ngashi wabuya wawatakula wawathatha lawo maphepha uthi ke uSeason lamaphepha esifika nawo anje awaphelele sicela ukuthi ngoba wena obhala le indaba mungena phakathi nendawo uzokhumbula ukuthi indaba yayithini eqaleni baphethe ama-carbon kwakulomshini wakuqala iRiggy lo owushawa nje kuze kube buhlungu umuntu lo owukhala lapho ebusuku ya uzuzwa kude le kwakuyilolo hlobo lomshini ke bafika ne-ribbon bafika nayo yonke into bafike basevisa umshini bafike bawabeka lamaphepha bathi nanka ama-cassettes sicela uyixoxe le ndaba uyifake kulama cassettes mase uyifakile emakhasetini le ndaba bese uyayibhala phansi kwaphela iminyaka eyishumi enza lo mqingo wawuqeda wawuthatha wawubuyisela kuBeckham wawuthatha wawuyise eGermany ngicabanga ukuthi olunye uhlobo lalabantu okhuluma ngabo ukuthi ba amakhosana bebengebona bokuqala ba amakhosazana abanomsebenzi abawunika uNkulunkulu lomsebenzi ukuthi ungcolile unjani kodwa lo msebenzi ukwenziwa uwe umsebenzi uzowenza angithi phela ungcoliswe yini umhlaba ofike kuwo ufike u-divine kodwa umhlaba wafika wakwenzani wakufundisa okunye lento okhishwa ukuthi uzoyenza ke ngesikhathi ukhishwa la ukhishwa khona uzoyenza ngoba uNkulunkulu kubekele yona yikho ke abantu behamba baba bebuya ngoba abakwenzanga kwakufanele bakwenze isoul iyodwa uma wake waphila eEngland yona leyo soul ewena usewena uyongena komnye umzimba uyokwenza umsebenzi okwafanele uwenze unomsebenzi ongawuqedanga yikho abantu sebehambe kaningi abantu asukube sebewuqedile umsebenzi abasabuyi sebelindele isikhathi Jehova azobuya kanye nengilosi nakho konke kuziwe la emhlabeni uthi ushambe kwesihlanu ngifike emhlabeni kukhona indaba la futhi kule ncwadi lethi intshumayelo zenkosi ilanga uvolume 2 abantu abathenga incwadi bakwethu baya kukufuna omandula ake nithenga incwadi nifunde ufunde uzolithola ulwazi ufunde uzoloku ufuna ufuna umfundisi ubuza izinto yazi omunye ngize ngimbuza ukuthi awukahle ezincwadini zikaShembe zingakho nazo yazi bengakabi nazo awunayo neyodwa anginawo ngaphandle kwesihlabelelo nje kuphela into unayo mese fika kumina Thabo umuntu afika athi angiyazi mina lento iqhamuka afika athi manje kwathiwa ngingenise abantu abadala manje kunemoya nami unemoya kaMshembe nemoya kuyahlangana nginemoya thina umoya swaziyo umunye umoya kaShembe le moya unayo hambe uyothandaza lapho uthi hayi manje ngifuna ukusebenza abantu ufuna ukusebenza abantu ulandeni uyawufuna lo moya manje wena isikhathi uthi hambe eNkulunkulu ukuze ezoxosha lo moya akafuni ngoba into yakhe usafuna ukuyosebenza ngawo ilezo inkingi usakhuluma indaba kaDlomo kwangaqali futhi ngoDlomo ngiyacaba ukuthi ngagcini kukhona indaba le page 361 kwakukhona umshumelo wakuthiwa uSishi inkosi ilanga njalo lekhuluma la engenamfazi engenangane ehlala lapha ekhaya wayekhuthele kakhulu kodwa ngalelo langa wabopha imthwalo yathwala ngezwe wabethi
useyinyanga ngapha eThekwini eBiaf eBluff wehlulwa yisabathe kodwa bese echaza ke indaba yakhe so abanye abantu kushuthi ababe nemisebenzi yabo naku la kuthiwa uyithi inkosi langa wahlulwa yisabathe wabuye wahamba baningi ke ngoba ubaba omkhulu lethi isabathe kuthiwa kwahlubuka abafundisi nabakhokheli bathi uShembu sehlubukile abashiya phandle ethi hawu sibuyisele emuva hawu nangesikhathi eveza imvunulo wathi hawu kani ibhinqa leli so izinto enjengalezi zikhona ziyenzeka kuleli bandla yes abantu ngempela sengikhohlwe ukusho la abanye abantu bangasithola ku Facebook page inanda 88.4 FM bangasithola futhi ku Facebook page sikhumbule kuphakameni bangasithola hayi bangaya futhi na ku YouTube usikhumbule kuphakameni uma kukhona umuntu la esale khona wangakwazi ukuthi asibambe la inhlelo seniyobayalela abanye boyithola khona la epage lapha ya kusikhumbule kuphakameni sinayo uKhayelihle Nkosi uMandla Zulu siyabonga sangweni usibuvilakazi sibuvilakazi uthi ngiyabingelela ohlelweni lumnandi uhlelo nginesicelo ke nithi ukumnika ithuba umama Manduli ayihlambulale namhlanje uyaqala bengakaza lalele sibuvilakazi obheka ku YouTube uzomthola umama uManduli lapho ke sibheke lapha futhi Facebook page yethu ethi inanda 88.4 FM sithola ukuthi khona sinobani inamba ke ka WhatsApp ithi 060 465 0345 060 465 0345 ungathumela umyalezo lapha ku WhatsApp nanku WhatsApp wethu ucishile la nangu umphakamiseni langa emantshaleni uthi amen mntakamkhulu sinethemba hlango sisenke emsakazweni sinethemba ngithi nje usithembisa umthiya khona lamagama ko Facebook abuya angihlula kwafundi ngihlezi nawe iqhawe lami usithe wasemsinga emaboveni ka phakwe ngikhona la kaMasho hawu siyabonga sithe siphinde sibe nononhle Ncube uthi amen bonginkosi kwamthetha esikhwebezi mabebza inte kungathi kusho njalo uthi amen simele cele waseTafelkop naye uthi amen sinaye la kusikhumbule kuphakameni sizo inamba yase studio hlamba abanye mabethanda ukufona bangazama ithi 031 5109709 031 510 031 5109709 031 5109709 into engathi iyashaya la uwona uWhatsApp ngathi sizoba nenkinga na WhatsApp mhlawumbe uWhatsApp okwamanje ningasebenzisa le ethi 076 054 3833 076 054 3833 eyami ke leyo number ningakwazi ukuthi nithumele uWhatsApp khona ngoba lo wala istudio ngathi unenkinga 076 054 3833 uzokwazi ukuthi usithole khona kuleyo number ungayibambanga kahle unga Facebook page wethu lapha sikhumbule kuphakameni uzoyithola inamba kwipost iyasho ukuthi sitholakalapi uzokwazi ukuthi uthumele lapha imibuzo noma uyithumele khona lapha ku WhatsApp nango ubabuhlongwane eNewland East hayi nawe uyasibingelela ubabuhlongwane uyamazi kakhulu umfundisi ubabuhlongwane
ya hayi ngiyabona phela ukhulumile hayi khona abalaleli ugcina usubazi ungagcini nje ngokuba bona nje la ko Facebook nakephi sigcine sesazana impela yes isikhathi ke manje sithi u5:30 sesihlalelwe nje ingxenye yehora uhlelo sikhumbule kuphakameni Thabo kaSambuthi umfundisi JS Mhlongo umama Manduli futhi sinaye khona la siphinde sibe naye futhi no Babu Sandile wakamwandla Babu Mandla sinaye njalo kuhlezi ke khona esisiza ngeinto eziningi khona la sithi sisebenza naye bexhakazisa ngala evula nezincwadi indaba yemoya le inkinga ngijabulile mama Manduli uma uyichaza nele ndaba yokubuyiswa kwabantu ngoba uthi umuntu hey yazi ngafika la eNazaretha mina ngangenayo inkinga hey ngathi ngibuyisa abadala hey kwavele kwenzeka ukuthi nokuthi ngathi nje ngingabangenisa hey baningi kabanjani hey then mhlambe ngathi kulula ukuyenza ukuyireverse mase kufanele uyikhiphe kubuye kube nenkinga khona abantu ukuthi ngisho sekuyothandazwa imoya ifika igoloze lapha endlini hey thina salandwa njoba sila salandwa thina ngoba manje uhamba ulandisa yonke into ongayazi uhamba balanda bakini mhlambe abantu bashintsha inxiwa bese ethi lo ohlolayo hayi fanele siyobalanda emanxiweni basale emanxiweni kanti laba babebalekele ukuthi bayathakathwa la emanxiweni kunezilwane ezabekwa la emanxiweni ekuyizona ezayiqeda umuzi baze bashintsha inxiwa uthi ke lo muntu wakho othi landana abantu abadala emanxiweni hambani yotshela lezi ayilwane ezisele lapho ukuthi senila bahamba abantu bave balanda izilwane bathi balanda abantu bakubo ngoba abatshelwanga iprocedure kaShembe ukuthi kwenziwa kanjani mawumNazaretha batshelwe nje into abafike kakhulukazi umuntu ofikayo ufikele phezulu kwalenkulumo le ukuthi futhi omunye hayi nothi ufikele phezulu kwayo khona umyalelo wathi no kunezinto ezenziwa iShembe bayakwazi ukulungisa umsamo abantu bakaShembe bazokulandela abantu abangasekho bese ekhaya kwakukiphi hayi fanele siyoqala khona ke le ekhaya hayi akusekho umuntu ekhaya sekwamanxefu fanele siyoqala khona ngoba ila khona ke khona abadala bese sibalanda akachazelwanga umuntu ukuthi la eNazaretha contact ithikithi khona into ekuthiwa umnikelo kubavu wena mfundisi futhi okwazi ukuchaza ngoba umsebenzi wakho angakuchazeli umsebenzi wakho eke siyibeke kahle lento siqhamuke emzini emkhulu ngisho ngokwesintu bengazi ukuthi mina abalandwa enxiweni uthi mawusuka khona uthi ngiyonikhombisa ngandisa umuzi ngiyonikhombisa umuzi wenu la usuhandela khona awubalandi ngoba vele abahlale enxiweni abanjani labantu abahlala enxiweni wenza umthandazo la uthi uNkulunkulu ngicela ukusho ukuthi sengiyasuka la sengiyokwandisa umuzi wobabamkhulu ngiye endaweni ukuthi mawuphume ekhaya awuphumi njengathi uphuma endlini uye endlini encane yochitha amanzi uyareport ukuthi lo muzi ke sengiyawandisa uphume nesibusiso uma sekhona ubaba wakho kuvume yena ukuthi kulungile mntwana usungaphuma la ekhaya ebese kwenziwa umthandazo ukuthi ingilozi ezigade lo muzi zihambe ziyobona leli nciwa iphelezele zifike umuzi wengane yethu usula ukuze ziwugade umuzi right okulandelayo umusi wakhe ngathi le ingilosi yona abantu abangasayikhulumi ayikho into engilosi kufanele bangayikhulumi kufanele bangayikhuluma abantu ngoba abazi ukuthi abazi ngeabatsheliwe kodwa imizi yethu makuthiwa bhalani ezicabheni ukuthi dumisana uJehova maNazaretha ithi ke inkosi yasekuphakameni miyikhuluma nathi senze iphutha sisegumbini lapha sishaya insimbi ithi niyazi into manishaya lensimbi nenzani akekho waphendula uzothi uyazi ubani wena uzothi awazi kwangaphendula umuntu mayekhuluma sithule sithi tu
uthi lalelani ke menishaya lensimbi nisuke nitshela ingilozi kulomzi ukuthi ayigada umzi wasekuphakameni ezinye iphume ziyogada imizi yamaNazaretha eyingene ebusuku nizokhipha ezasemini manje menishaya insimbi yezingane shintsha ama-shift nizoshintsha ama-shift kusho ukuthi thina sizothinta ibheli yokuthi iyashintsha i-shift masithi inkosi ziyaxaka manje ngalesikhathi enishaya ngayo nina niganga isi-wrong ziyaxaka ngilo sabizwa manje safica kukhona abantu abagangayo uyaphuma uyasibona ngisho i-rhythm sesishintshile yokusho inkosi awubosesokopakama umngane sokhona awu abangekho sesikhohliwe ukuthi umthandazo lo umngane kanjalo asiphinde futhi kanjalo into kaShembe ayishintshi indlela elafika ngayo iculo kuyena liculwa ngaye alikhushulwa alishintshwa ngoba balethayo bathi alicule kanje ngoba bazi ukuthi maliculwa kanje bayolalela bona besezulwini ithini umuntu onthandazo wesabatha uzofunda manje kodwa abeke indlebe yakhe ukulalela ukuhlabelela kwaba mesabayo uma ushintsha into yakho uyamsaba hayi lutho usuyihlabelela ngenye indlela umuntu akuseyona yakhe sokuyakho alalele ukuhlabelela kwaba mesabayo abagcinisa abatha ngokufaneleyo abahlolisisayo ukuthi luphi usuku sengiyaqhubeka nje kodwa ukuhlabelela kwaba mesabayo umuntu umsaba uhlabelela ngendlela ayishiyayo kunjani awuyishiyi asingayilahlike le ukuphuma ekhaya ke manje sengiyaphuma ke ekhaya sengicela isibusiso usuyaphuma ekhaya usucela isibusiso mawusufika lapha futhi wenza okufanayo usufika lapha wakha indle yodwa usuphinda futhi uzocela uMnazaretha sokhona uvuka nathi uzovula lo muzi ngokuthi ucela uvuka nathi lalela ke okulandelayo ayikho le ucela la ukuthi bawubone lo muzi ngo-1973 ngifuna ukuchaza ukuthi manje uyayakha lendlu yabo ekuphakameni badlula abantu ngomgwaqo babona amaqhugwana awu4 1973 ithi inkosi yasekuphakameni kufike izalukwazi ezine zifaka ijalimane ngayibuza zalukwazi nabaphi zathi lezalukwazi thina ngikhuluma ngenkosi ilanga la thina sogogo bakho sesikhathele ukuhamba sicashe emeverande akobheka uZulu nakojamangweni sesicela nathi usakhele izindlu ukuze makwenzekile sathola ithuba lokuza sibe nendawo hayi ukuthi bahlala khona banikwa ithuba ngelinye ilanga lokuthi moya bizohlola ukuthi lapho babe khona isekhona inimizi uthi ke ngizowakha lamaqhugwane uthi iminyango yawo ngizoyibhekisa le ngasemagethsemane uthi ngenzela ukuthi mase behle ezulwini bangahlupheki ukuthi kusho ukuthi bebehle ezulwini bazoqalaphi bazokwehla badlule emagethsemane bese beyangena kulamaqhugwana khona awakhiwanga abafundisi awakhiwanga inhlayisuthi awakhiwanga yafika kuyena ulangaphuma Scott nakothawule yabahangula lamaqhugwana ayakhiwe ngotshani ashintshwe manje nanje esephucuzwa asakhiwa ke manje kwafaka ama tiles kodwa abekelwe lokho ngithi ke nasemhlanganweni ngiyayinweba lento hayi nweba isikhathi sakhona ingasalilenga nasemhlanganweni uma usemhlanganweni uhamba umhlangano ungavalile abaphatheki kahle abakini ngoba basuke bekhona emhlanganweni belinde usuku lolu lokuthi kiwe kabheka bezayo kodwa kakhulu bafika ngoJuly umhlangano wabo ithi ke inkosi ngelinye ilanga yangiphethe lencwadi
bengizokushona isibongo somfana kodwa wise man ngina incwadi la sasiregister khona ephakameni sifunda khona 1960 67 lo mfana womngwana omkhulu kwashayiseka inqwaba yeingane ishayiswa izimoto ngalonyaka ngifuna ukulungisa le ephakameni ngifuna ukulungisa lento yokuthi laba balelo uthini lomhlaba bayeze emhlanganweni ethi inkosi uma sokulimela inqwaba yeingane ezinye zagula zahamba emhlabeni uthi awu umoya ubushisa sisheshe saya kokwenza inkonzo yakabheka bezawo babuya bafike umoya ubushisa la emhlanganweni sisheshile ukuya kokwenza inkonzo yakabheka bezayo kanti kuye kube isonto lokugcina kusuka kwenzela ukuthi basabathe mase besabathile bafike babona umgidi bese beyahamba kodwa ngaleso sikhathi lo mfana engikhuluma ngawo wise man isibongo sakhe ngikhohlele incwadi ebhala amagama ethu kodwa washayiswa ibheka yaka Gabson phambi kwami sasilandelana kanje ngakade kumshiya kuthe masiye emgwaqweni nje kwathiwa kudlule yena waseshayiseka wafela phambi kwami ngwami omkhulu lo washayiseka emveni kwaloko inkosi mifika esontweni ikhuluma leyo nto ithi ingane eziningi iphelele emgwaqweni izingane eziningi kungene ukugula ungena umkhuhlane kwakuloku yiwe kabheka bezayo mhlambe kwakuya 3-4 abantu ngosuku ithi inkosi sisheshile ukuyobalanda kabheka bezayo umoya wasufudumala ngisho ukuthi singayoni lento bese sithi emhlanganweni siyasodwa nasemakhaya banesikhathi la bededelwa khona bezemakhaya eke silungisele nake lena yokuhlaba kithi kaMhlongo angazi noma bakuyinhlanhla noma bakuyishwa kodwa impahla senhlangakazi iziladi konke bokuhlala kithi bokunomese obusisiwe wokwenza imisebenzi uma kuzohlatshwa isilwane kwenziwa umsebenzi owawubusiswe inkosi ilanga right uma ke kuzobusisa isilwane siyicaphele lento isilwane kusuke inyama isuka izoba ukudla kwabantu abamenyiwe abantu abamenyiwe kuthathu la abantu abamenyiwe isilwane umphefumulo waso khona abantu abamenyiwe khona inyama khona umphefumulo zonke lezi zinto ezinomsebenzi wazo inyama izodliwa yilabantu ithina labo simemile ingakho kuthiwa yidili baze edilini bazokudla kodwa mase beqeda idili ukudla benzani bayathandaza bathandazelani bathandazela ukuthi lesilwane njengoba sibulewe akungabi sihambe ngesihluku bese umphefumulo waso uyincwadi yale nkulumo ebithandazelwa la ekhaya iyankulunkulu ngoba siyankulunkulu efika buza uNkulunkulu hawo wena umphefumulo wenkomo nje obula ekhaya nje ufika la nje kwenze njani cha abakaMhlongo bangibulele awubavele bakubulala buwoneni cha bengingonile into abayikhale ngayo bathe bafuna bacela bakhumbule ugogo wabo bayamkhumbula mebemkhumbula ke laba bamenyiwe abazodla inyama bazolekelela ngomthandazo ukuthi kungabi khona amaphutha ukuthi uma kukhona ukuthi mhlawumbe ubhajiwe esigodini sosizi noma maphi uNkulunkulu alunguze ebese emdonsa nenhliziyo yakhe ithambe ngoba ithi inkosi yasekuphakameni ithi khona abantu abahlele esogweni ukuthi ushembe uNkulunkulu mevule esogweni ethi phumani bathi hayi awusiyeka kumnandi la isho njalo ithi khona abathi hayi sesihleli la ngiyayazi leyo ndaba ufuna siphume anti lapho la uthi siya khona kunemthetho la akunamthetho la akunamthetho baningi abantu abanjalo njengalaba othi mawuhambe ukhuluma noNkulunkulu athi umuntu
lazoba khona imgomo akayifuni indawo enomgomo ezodedela umoya wakho uzuyofika ezulwini. Uma ke sibusisa isilwane ingakho sengabuka kwemizeni eminingi afike nje ulokhuza umshumayeli uzoNkosi kubusise inkosi kubusise akwanele. Inkosi kubusise umphefumulo wakho sicela uma ufika ezulwini ufike uthule lo myalezo odala ukuthi wena ukhisha umphefumulo. Ayisazi izathu ya ayisazi izathu ngoba kufuna siqaphele akuyona into entsha le emsebenzi. Kuze kuba khona imbuzi njengoba kuthiwa imbuzi nje igama imbuzi liqhamuka emthini umbuzo ngokujwayelekile imbuzi usukubuza ukuthi kwenzeke njani. Ingakho kuthiwa imbuzi ngokujwayelekile yokubuza. Ingakho njoba incane yonanela umndeni makonakele emndenini bese kuthi inkomo eyedili elikhulu elimema ngisho abantu bangaphandle kodwa imbuzi ungena endlini nayo ufika uthandaza uthi uNkulunkulu naku konakele la ekhaya. Ngale mbuzi ngiyabukwenze njani ila kufike kudidana isintu nobuNazaretha ngoba kuncikene kodwa kufani ngoba lo uzobuza kwabakubo lo uzobuza uNkulunkulu lo uzoyithuma kuNkulunkulu lo uzoyithuma kwabakubo shuthi engakafiki uShembe bengelona icala babekwenza ngoba uShembe wayengakafiki. Cha akunye ukhumbule phela uShembe wayengekho kodwa wakhona umvelincane babekhuluma bayekuyena qa babethi wena ophethe okhokho bethu babesho umvelincane hayi ke babesho umveli babengaveli baqonde kubona ya babengaveli baqonde kubona babekhuluma nomvelincane mefika uShembe ngoba ngesikhathi sikamvelincane kwakuyinkinga ngoba kwakuyisebusika yazi ebusika uthi kunjani ebusika kubhoka ngisho inkabi angithi phela yini zinamahlanga ziyadla awuyiphinde lenkulumo umfundisi ebusika ya kubhonga ngisho inkabi kwakwenze kanjani isikhathi sikamvelincane angithi isikhathi sikamvelincane babekhuluma bethi sicela ke la ugcine khona obabamkhulu bethu namhlanje nake sibenzela khona hayi futhi kwakwenziwa kaningi ngiphaphame mina kufike kukhulunywe endlini hayi into ngisho fike kukhulunywe endlini la kushisa khona impepho khulunywe kushisa impepho kukhulunywe angithi imbuzi ngaleso sikhathi uma sekuyinkomo khona ikhehla nje kithi esibaye abasayenza abantu leyo nto konke konakele manje lifike leli khehla esibayeni ngaphambi ukuthi inkomo iwe likhulume futhi esibayeni ayivele phela kwakukhulunywa esibayeni okwamsamo kuqhamuka ke emuva ngo isingena endlini kwakuvele kukhulunywa esibayeni likhuluma esibayeni lidila kodwa liqali liqala kophetha abantu lithi kuwena ophetha abantu bonke emhlabeni siyakhuleka kunina amakhosi akosibani bani makhosi akabizi umkhulu uthi makhosi aselangeni methi amakhosi aselangeni ukhuluma kuqala nabantu abanike uNkulunkulu amandla baselangeni avela aqale kuyise omkhulu bese ke bedila isibana kuyimande iwaki ngoba angithi ke ilapho ke phela sekufike khona uShembe nawe mama uManduli base beya ascend abantu baya kwenye 11 ingakho bethi sazivalelwe namhla vuliwe amasa uShembe usebabeka kwenye indawo ke manje babengakwazi ukufinyelela kubona so ngalesa sikhathi sasendulo kwakuvele ku right lokho ababekwenza ngoba vele babesuke belala abantu kodwa manje useyafika uShembe useyabavulela sebeyadlulela ke manje sebeyakwenye indawo kwenye identity dimension sebeyakwenye indawo manje obethi sazivalelwe kwafika uShembe namhla vuliwe amasango sibhasobheke lento wena mulethu umthandazo la ekhaya uzocelela lo mphefumulo ngomthetho okufuna ulinde ingakho eBhayibhelini lapha encwadini kaSamuel 2 kuthiwa babe ngayidli inyama enegazi bona babe ngoselo ngoba angithi bona babe semlindweni bekhuluma noNkulunkulu kwakufanele afike ebhodweni
ahlaba akhiphe noma yini mokuphuma ithambo uzodla ithambo kodwa kuthiwa ona nina madodana ona ngesikhathi esethi sifuna inyama yosiwe le nyama yosiwe inegazi uthe umanduli neBhayibheli liyasho lithi umphefumulo wesilwane usegazini wena ke muzokhumela umphefumulo usuyidla kanjani inyama enegazi umphefumulo usegazini ungakahambi kufanele wena kuthiwa wena fika inyama isibila angithi uyibusisile manje kuthi wafika isibila kwenzelwa kona lokho kwenzelwa kona lokho ukuthi wena ngoba wena uxhumane nomphefumulo wena mthanda wena mshumayela ngithi wasubonakala manje usubusiness oso angithi ezosweni khona igazi iwa nje manje usethi umwandla hey la umfundisi wenkosi asimshayela izoso uzokwenza nomuntu hey uzokhuluma nomphefumulo ukuthi mufika uyena umuntu lo onamandla amakhulu ngobe noyibusile inyama yokosa ngokomthetho weBhayibheli akufanele anikwe okudala nganikwa yini ilento ebisho uManduli ilento esho iBhayibheli ukuthi umphefumulo wesilwane usegazini ingakho kuthiwa igazi alicishwe kuqala bebelidla kwenziwa kwakuthiwa yini khona kwakwenziwa lichutha igazi bende chutha igazi wafika uShembe wathi ngabe nisabudla ubende yes sabiyeka manje uthi ungabudla ubende umuntu oqhamuka kuShembe useyidla kanjani ngoba ubende ubuxoxa igazi lingafunakala uma ethe uShembe singabudla ubende asiyeke inyama yosiwe thina esizothandaza esizoletha umthandazo la ekhaya asidle ephekiwe futhi nalapho usekudlulile usuku isilalile sodlile usuku wenzela ukuthi u12 wayanga umphefumulo wazathi umphefumulo usuphumile kuleli gazi lavuza laphela hayi ngifundise negazi ngithanda kumcoco inyama enegazi ningayishisi kakhulu bafana ifuna ikhala igazi nesibindi ufuna athi omunye usho zona isibindi ngifuna sikhala igazi kodwa leli gazi akhuluma ngalo nomphefumulo cha inkinga ekuhlabeni obukudala siluleke ngako ingoba kubonakala sogcina sihlukumeza sogcina senza into engeyona kodwa uma silandela imigomo kaNkuluNkulu yokuhlonipha ingakho Shembe ethe kupheleni kwalomthandazo thabathi igeju lima ngenye indlela uthi ngisho noma uyolima ngoba mulima ufika ushaye ukhula ulihlakule thandaza uNkulunkulu lolukhula ngiyalihlakula namhlanje uNkulunkulu namhlanje lemizi yale intuthane ngiyayidiliza lemizi yamatshekete ngiyayidiliza konke lokho kunye le ihlahla ngiyayigawula ngoba inyoni zakhela kuzona sho njalo uManduli ingakho kuShembethe kupheleni kwalomthandazo thabathi igeji li nokususa ukhula nje ngikhumbule ukhula lolu nawo ukhula somewhere abantu mangahle bakwenze bakususe ngalendlela nawo ususa ngokukhula ungadlulanga kuzoba kuhlungu kuwena nasemqondweni wakho kugcwele ukhula mayengafika uJehova athi ngizosiphula lolu ukhula ogcwele ekhanda lakho avela ukuthi idluntu nje ungashayeka phansi uquleke hey siyabonga ke ngidlule la khona asebeyisebenzisile le number ekade ngiyikhipha nangubusani ngoboti amene sikhumbule ekuphakameni lolu lwazi lijulile kakhulu siyabonga kakhulu kule ndaba yokukhala kweqhude ngake ngathola ukuthi wathi umprofeti uMuhammad uma kukhala iqhude anokhuleka ngoba suke libona ingelosi kanjalo uma kukhala imbongolo anokhuleka kumdali nicele ukucasha kuye ngoba isuka ibona uSathane from busani ngoboti yabona lento kade ngisho ithi izinto ezikhulumayo na kuIslam ziyaqhamuka nangethi umprofeti Muhammad wakwafundisa ngalento uyishayela uFangoboti naye iresearch yakhe wakuthola lokho nakho futhi la sawubona msakazi ngihlekisa udaba lakho uthi njalo ngabo6 wawubona amakhosazana ehlabelele ngihlekisa uma uthi wake wacathamela ngemumva ufuna ukuhlabelela kanye nabo nami msakazi ngezikhathi zodlame ngo1989 nganginenkinga yokuthi njalo uma kuthandazwa ekhaya ngangibona kungena abantu abathatha babefaka ezembatho ezimhlophe babebonwa yimina kuphela ngangina 15 years
babengena baguduze wonke amakamela maqede babuye bazoma eduze kababa uma esethandaza uma siqede ukuthandaza bese behamba usangweni lo amen sangweni siyabonga hey ngabo into esiyikhuluma zinofakazi na ungazi ukuthi uyahlanya wedwa mawubona lezi zinto nango omunye uthi naye wayebona wayesekhulile ke ngeke ayikhohle na 15 years wayesekhula impela nangu lindola ngicela usizo sambuthi mfoka baba ngiyaphila ayi angazi ke ukuthi inhloboni yombuzo le ngicela usizo ngiyaphila kodwa asivaleliseni isikhathi ufuna ugogo lo isikhathi sesiyaphika beyithi ngizofunda nomthandazo kaShembe la ekhumbula isizwe sakubo kodwa ayi isikhathi sesiyaphika munye umzuzu osele mfundisi asivalelise asivalelise ke sibonge kubona bonke ababelalele sicele engifuna ukunixwayisa khona qaphelani labo bantu abanithandazela emakamelweni bafuna ukuba oShembe abanikiwe la sinezikhundla abafundisi abavangeli abashumela abaphathi asikho isikhundla sikagogo nesikamkhulu Nkosi yoMsini Busisi inamba 060 61 31 515 ikhona na Facebook kodwa abantu bangalokhozi mama Ndoni nami ngithi angivalelise ngiyethemba ukuthi asigcini ukulalelana sisazophinda sikhulisane ngokwenkolo nangakho konke amen chaba kasambothi nayo yavalelisa uthi indawo ngeendawo lapho nilalele khona abayemsebenzini bahambe nenkosi ezibakhumbule abaseyibhedlela abalele inkosi izibakhumbule nabe baphilisa basegulele emakhaya bakephi inhlungu ngeendawo uNkulunkulu wasekuphakameni aze bakhumbule sikhumbule nathi masiphuma la inkosi ihambe nathi sonke sabatheza sikhuluma ngoJuly uyangena uJuly kusasa silungiseni kwenzakalani asilungiseni kusasa sinenkosi yaseginyezinyi 6 to angithi 6:30 kukhona okunye sekusekwaqhamuka ngo6 to 6:30 kodwa 6:30 wena vuli asilungiseni nje 6 to 9 kusasa inkosi yoMusini Busisi Thabo kaSambothi sengiyishela inamba khona na ku Facebook 076 054 3833 nisale nenkosi.